mentas ni ngancet ayu ngancet chicken biryani. Hai vlog, welcome back IP hari ni new vlog jonga keting jonga bitusa dengan chong ha Bangalore dengan chna vlog jong khasi ha Bangalore. Vlog menin vlog bangan chna atu vlog finally vlog ngala upload hania tag bitu vlogging channel jonga. Lada pi pat pai tu video vlog hani ha comment pin box jong ni video ngan I link jong ta video like pai ta video. Lada pi join telegram channel jonga ha telegram ro ala channel link dan like pai ta video pas bang video bangan chna menin vlog editing ro pas bang edit pai ta pi la ban check ta video. Sementara lah ada isi kendai wajib dan mood ban fresh no dan late charging tray dengan peniping ale ayu mentah depte lada lah ada bita depte hadu imet ngale ayu pada dengan peniping sementara lah ada kendai wajib dan mood ban fresh ban bro ban di cha kopi bro dan ban kamar le ita dan lada ngap peniping sebaran pelong hai hijau mengapa ni daily ngapa ni tai ini dari view sebar ini dari view sebar mengapa ni daily kalau kumi pelok lạ mình để ông bác đây là bờ cho nên dừng com ở đây view số best buy review và bên review sau này sau malah ini dan mending lo pelok ada cai tak là chim kuar lawan size dan size cai murah dan đây là ada ayo use lagi ni ada leceh am vlog mentah mandi cham the ani dud mengakhir menin kala pedang mentip dah balik ke dud kumni ke pedang penga pedi pimtai ni dud kala pedang dalada ke pedang kumni pelang memla cho mandi cha ni dud galaksi mentip dah balik vlog daily armstan live program kemsa sama ke wis amni memang mandi menin ngadi season tementang amun yang bandi tang wang memla cho bandi ni dud la pedang dalada pedi kumni isa komen kan video jong balik kalau kumni mah dan mentang amla so bandi cha dengan lam melit sabar dengan di cha vlog mentang ala alit da room jonga dan mentang fast ngan late dengan di cha nomor pa bandi cha klem di cha ra kom ngan trai da bai da fast vol ngan di cha la da la ada di cha dengan late cha jing mentang ngan late no da kin sai cha mi met no Finally harum jonga dan mentah paper bom jasi kali ai am live minute telai minute kadang apa dua store lalu empat arban bom store culik harum bang harum video macam ni asisan room itu tentang banyak room jong ham jodon biro dan bro dah marwai mungkin dia bro ting marwai room bang pelok sau di bro don kamban chong hawi room tawa minta san play chong marwai dan minta kan bam jano dengan shoot dengan video next vlog dengan bam jano dan ijai tai bangacet menin medam ita dengan bam minta lek yu ngamla dengan cejar sen tesai gelo ada cejar sen di step bani medam gas ko kalau fly pada baik nga lek yu ngacet tang cisen cisni ladang ngacet tang cisen cisni demut gas ko kan lek sau san dai mata sau na san dai da gas pandu da vlog pai ni nga awan harum jonga te ngamu ba na video so dan aku di para subscriber jonga lopai tiga video jonga teladang am chana video so te kumlu ila awan pai video jonga te bai tai vlog ani vlog ko ngan pungkut hadu la ada pakam jongai dan mentang sini vlog ala manta ini boga shopping mentang sini total sispa santo kuntang alot hane gon
Dosia prodon itu prodon, tementas ki ngancet ayu, ngancet chicken biryani. Te kumu ngancet chicken biryani lada tip pa ini video kadu last. Lada pi ko aban tip kumu ngancet biryani ngan pani pi. Sa komen ini video jonga kanu uje menta pi pa ini video. Tementa kanu persen battery pi don hani ha mobile jong pi. Hanga don 100% tapi kanu persen pi don sa komen ini video jonga. Tementa pi aktif ngalawan da jing tray. Ladang lawan da jing tray ngan le ayu pas ngan chna video. Dengan kunci ni lai lawan gang ni tahu bahwa chna video man singi. First of all ngan late dengan channel away video, hot dengan channel away video, ladang ada channel video dengan penipu kumpu pancit chicken biryani khas. Tapi finally ngal ada shoot a video, temen-temen haden jonga dan ini tag bitu vlog. Ini dia tag bitu vlog. Vlog ladang kita subscribe nyawa subscribe no pendap no 6000 subscriber menta don chis pa art play plus view ram best by view news pa plus pa 6000 views ngayo dang ba away vlog ki bro ki pai dang ba kim to subscribe ladang kita subscribe like to subscribe no menta banyo daily vlog kumni hagni ha tag bitu vlogging channel jonga. Develop finally ngalam chet biryani ka chet chicken biryani manasi e kumbu panchet ngala pani pi lada pi kwa ngan kren ngan perso thoi pi te pila amon comment hagni video next time ngan chna komta e sa comment hagni video jong upload anu je pi menta pi pai ini video te pila ada bam ne em sa comment hagni video jonga te ni dei biryani bonga chet mantas ngala pani pi ini dei chicken biryani mere khau biryani baita kalong kumni ini dei dos ni laba ini dei ukot bada baru piat na mix baru ini ja biryani de ban pop. I hope vlog pi sio tenat nu ngachet yang mendangan bam no ini dengan pengkut no yang ini vlog.
blog bang ba biryani bangachit mentas ni te pilo terla ban tra haying jongpi kumnu ngachit pichet kumta lada piyo do biryani rice thanda kambang kumnu ngachit te baida pilo la ban tra haying jongpi te so wi ngong pi mentas ni pichet ayu haying jongpi ke ga special jongpi su comment hani video jonga kumnu kasngi jongpi kalde sa comment hani video jonga te kasngi jonga pila atip kumnu kalde de mang lasna video pila apai ini video do menta lada pila apai ani video do mentara te pilo de wi hibru blog bokwa aban blog kumnga pilo de wi hibru bansna video pai pai video kumni chim inspiration danga te pilo sedang no bansna video kumni te mentang ande yu blog mentang an mud bantia dan chwa bantia ngan company di video lada ada edit video lada ada upload video dengan schedule video ci prao ci hapo YouTube ani video jonga kala like te baita subscribe di YouTube channel jonga blog tai tam nasmi good night ya asuk bye bye